Odiative wese na kwa chiro makuru Agacencwire amazina Mbabazi Charity kandi rizoba norwakana ebiro ni 17 byo kwa mshanju 2025 izoba nizoba ryo mutano aho Uganda yona yasiberiyo muri yanga ubu bari kutera akaruru aka primary umbyanga bitaro mwe na bumwe ntwija kwijane mtu ya makuru kandi kutoraga ntwija kubayisi ya makuru agogona agabaho na mnongo mu ruburengero izoba mu Agacencwire rizoba Emitwe y'amakuru ne kwishyibwaho. Roseform. At Roseform, we deliver in real time. Roseform. I'm sending it. Agacencwire kireki Omnyishenjero wantunga mu municipality yona musinguzi bamwato mtomu karukeri zoba Abantu turihire tugenda kwidotimba abahaji batumaramye tenensiyo bamashana n'amahe omurikashonje kiruhura register zitu kuba ba register mbajangwa zitware nizikayiseme kubaneza wachebo Emitwe y'amakuru yabane kwishyibwaho. Roseform. At Roseform, we deliver in real time. Roseform. I'm sending it. Mbabazi Charity kandagana makuru Agacencwire ombwijire omnyishenjero wantunga mu municipality yona musinguzi bamutera bamwato mtwe omuvyo yakaruru home district ya ntungamo ogu yirukanzizwa ho mwirwaro arukujerana Omukaruru kabanyishengero ko kwatara NRM bendera akantunga mu municipality kahwera mbundu bwa nyuma yo kubaruka hake mucero Akavuya kakatandikira district ya Ntungamo ayi polisi yatera tiya gas kutatana saba babatandika kurwana kandi binje bakutazibwo mu kurwanaga noku Nabwa nyuma baba bebembirwo mnyishengero wantunga mu municipality yona musinguzi bayishesho mu town ya Ntungamo niko kutandika kurwana n'ababa batandika kutera karura polling station ya All Saints Church Omukavuya kanimwe batera MP yona musinguzi bakamwato mutwe kandi abahaji be bamwirukangizo mu irwara rukujerana Ntungamo akalulu teri kwegamba ntobaka genze mu maso tera tino wasinga mbena twenda kusharamu tuketoreta uniyo na polling station zone zitakashireho twine kuzotaro kutibara karuru ntumangu twarabere unkaba kwatanisa ngo bagereki bagere ngo bashaze makaruru kugira ngo barwanise ki inkambi intoro okito nturaganisa ngo tuzakugenda nawo tuzakusinga
akaruru katakatirwe Dr. Tango Doi yabanza kurabura abantu butashesheshagama bittu cyabasika. Election should not be a do or die. Okay? It should not be something which one should die for. Konko myanya ndijo muri ntungamo akaruru katamburaje. Omuruhama na manyavayira buroko rukayahaye na rentebe yo myishengero akaruru yakatera ari mutojo kandi yihaye bururu 3 na mukaga. Ezagwa yanyu yantungamo mwene lizoba ekitwaha chawire no kulega chalenga bataka maternity yihaye 17 kandi abandi twihaye busha ayitwaza kwandikira makuraga twasigabe byo kwerinda bayongera kwetora district yantungamo okurinda obusinje. Amakuru agasha kweri yasurutugusa. Webare Elias rutugusa habaho katemba wanyuma y'abahagizi abatumuramye genensio okwenda kumashana n'abatayibwa Habat ahagombora ya Chitura aba baba baremisa barukuteza karuru kushohora ahagombora wanyuma yo kumanya ngo bakore mpinda hinduka umbarukuteza karuru. Okutera karuka NRM muri Kiruhura abahagizi batumuramye genensio birukanzi aba Habat tayibwa ayibahika no kumujugutera amabare. Oguyabanagezeho gamba nabo ngo bareke kutera urwari niko kwanga bakamwirukanzi cyaretera polisi n'amahe kubatera. Aba abantu bafecho kuhindura ba registrar ashaha ya hamheru. Webere mnonga edeshaha turiyagombora ya Chitura abantu nyamwingi bazibira abaruteza karuru kushohora umugombora banyuma yo gushaka ngo haraho abantu bamwe abo bahindwire nyumwabaza ngo abandi bakabiyo so ecyabanyiza kandi bakaja mu tubakuza kushohora kwikiriza bari abatire kuteza karuru. Bwanyuma arisha mukaga o registrar wa district Alex Katamba yako mwanyogu kandi yagarizaho buteka. Ecyaretera abantu abona baryaha ecyo kubanza twizire kureba register zitu kuba ba register mbajyango bazitware nizikayisemeye kuba niza bakireba abo kererwa kwa materials abantu babenwe erarikerera kugira ngo materials zitarara mu district na munonga declaration forms zona zeija shaha nkemwe n'ikitezi so sub county registrars kwaza kuzipikinga district bakererwa mu cyo cyare ko kererwa renezo bubire akashoni twarza hamwe kishaza abo kuba abantu bazafitira karuru kabo bagera mu entahirizi ninga abantu barufiteka teka ngibintu mission ezindi ezerengera tukarura hamusama bona bakazo mugongo gwa kambetsi bakatera urubaro kutwetazi tumuramye genensio yajimire chikoreche ntekateka rwemberambe shahechi turagombora abemberambi umuntu isimbere ari mugombora natabara abantu natabara registrars echikoreka ngo nanda kubanza nanda kushisha karuka kishaza amakuru agashaka Paul turi amureba. Webare Paul turi amureba okutera karuru mu rembo orwambarara katandukani horere konka aho byaza kwendera omyanye tari mwene mu muri Mbara City South abamwe bayoreko butashemerwa na mnonga babatera karuru aharka baterine bagumze ngo byarwo mu karuru babantu benda kubihindura no kwanga kubara bamwe humbatezi. Abaturana bagira ngo akarura katererwa harika baterine tukaba kamazima.
batandika tubaroburu rwa mwine mpaka raini abantu babarorgu ashuma hinduka garuka yifu wakireka twabaja itsoke reka tubabari twayikara ine ya muhero hariya babariga na shanje na mukaga umukabateri nesero ati gayo otiro kwiba kuri kubeyana bareme rundebe ogwa ati yahandika muniga na kinana na mukaga from 176 to 186 atoba bwaruke yakoma register yakoze samana geye kwaro kwenda aine ba bodyguard na babosa bamwemereza line yagikomye hagati y'ubururu bwa bwahikacenda na munana hariyo bundo buriyo nubwe yongera yo tiyabara wakugambire navane naza kumba garukusemba ukabayikarwagati batemaraine kana n'ikindi aho mukitabarumba temateme bintu babaroburu butakwata kinaki itwo bayanga kutubara emyanya ndije itwashikamuka ajipusera kirembesero muri nyamitiyobora kijungu bo basimangwa karuru katerwa kurunji abo kuba mwine mpaka yakarya na n'ibitundu bukika 9 ahari cukuri abantu abo kumanya percentage so ajipusero yasinjiramo abatsabira karuru abizo musero bakatsaba karuru wakabahereza wowe stinisa onarebo mwine mpaka akaruru twamakinji munonga wowe stinisa mwanya zitwe kibazo akizacha karuru twakamaje urubito wawiyorere tubaba mukavuyo tubaba mundwano akaruru kabanza kuchankana na mukachi konka kuhayeza twatera karuru kagendaje akoburinganiza umuganda mu district ya Rukunjiri abebyo kwerinda bashobora bwenshi bayongera mani ombyo kwerinda era tukakasa omuntu yenna navayo kusatisa abantu iyo tugenda kubiringa naye ngabo byokwirinda tukiza muntu yenna atusaba abantu omukutera karuraka twagambaho nabamumbesi imbere ubu natunga igana 100% omu village yanjye naro mu cyaro cyanjye nimanye ngo naza kutunga 100% umuruka 100% ahagomborora 100% ahishaza ryo no constituency yanjye yone bagenda je tukine shomba tukagera ine virus yeah of course in the mood that you know campaign to the issues the same as a primary and which has been my first no level at all ajira kubanda bakora mwenu kokore no bakora campus report zigira ngo abantu abinji babasherekire bari mu maka ngira creating mu safe houses zakomire mu abantu beno kirebe karweshaha zarukwenda kubarikuriraho gashakwa Christopher Himbiswe na Dana Basibiye abashatsi bitu bamakuru akaruka Chaka Central mu district ya Tegegwa kashazwamo bwanyuma y'impapuro zo kwandikaho ebyarwo mu kutera akaruru kubura aka nako kugarukwamo izoba eritakagambirwe okurujira hariyo sambagenda orukuro kuteza karuru om Chaka Central form za Chaka Central habire hizrenche kandi zindi bazitegereza kurgaha basi konkati zabahikambwire karuru kabika kubire karkarungi konka declaration forms mwazi tutungire bitweka no kucera munonge z'abashija bwo kuba bakagamba ikirajo nikigamba tubanze n'abakazi so forms z'abakazi zazira automatically nabwo cyakaruru kona kabakazi katerwa kurungi kureka Central Chaka Central abashija forms z'abanje abantu mukaga nibo barokuhayahayanira entebe y'obunyishengero kandi bariko butashemererwa ahabwa karuru kabo okushazibwamo nanye na supporting cyo kugira ngo akaruru kabanze kongezweyo kurinda kwisa ahabwe shongeje iraterereze abo kuba first of all uhabanize hija DR forms ncheho kandi polling stations nabwo hatariho copies zitwena abesimbira Necho busasa munonga ukushanga cegerwa district man tuteganitse bwo muringo ko gumpaha necho busasa munonga ukushanga office ya NRM kube etali prepared all the time kandi matters come once DR forms bagenda kuisindika ngo basindika link to are getting so surprised DR forms obuzizire zizira link kandi abandi batungire DR forms
tuguri mulimo gwange kuleta DR mulimo gwa district registrar kora ngo ikintu cyona cyagenda kurunga beti nyuko mwebembezi no baraga tukatere nyecha tukatere kosa nyecha abantu bangi bacyaka centro tumugenda kufekero kimu nimanyo ne mujya kuba muroho mujya kutwongera akaru akensonga yenkura plan mbicweke bindi ebiro mucyaka north cyaka south nakabakazi akaruru kagenda kurungi gyashaka Philip Murangira webere Philip Murangira reka tumbereho ntugaruka naganda makuru agarukurataho nagakushikibwaho Mobit nerwo mite nebijimana oyizezo rukugonshaka okutambe ndwara zombiri nkobhere ebuguna amazombane zibawe kundeka mwana wanje hata bakuguba Mobit bakabito mushipa kimwe agarukurataho okutera karuro muri banda kwacererwa ahabwa declaration forms twija tsereze kadiyara forms twasanga yo twanzura ko twasanga barire bazucwire twasara mu bazihindura hata ne baza kuzireta agarukurataho gabanaga kushikibwaho Mobit nerwo mite nebijimana oyizezo rukugonshaka okutambe ndwara zombiri nkobhere ebuguna amazombane zibawe kundeka mwana wanje hata bakuguba Mobit bakabito mushipa kimwe Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. abakampala bijire ekyo ni kirungi litwe tuliyo ntwije banywani noho ine chenjeji anko no basokozesa esimu yawe twine momo ruga mwani wirunda chenji webere munonga nanye bambe nasimu bitu zone zinga neshatu necweka ego sebe wanga wanje bishikano shwa sente zampo konga anko no basa kuziha simu yawe ubiza muzane bisimu byawe oba tuyememwe mwebale kutebekanisa inyo umukure anaruha kurwo mukasheshe ndio mukushopinga Juma ijo yambe mutaye wa muhebe inta motoka muri muta anko no chibona kale no basa kusita simu yawe okole sente bantu mwebale kuisha mwanyereka rukundo na mbwenu nashimirwa kubaleba nitwe twasima empomba bazicyara haho mukaka mwongere ha ruhombo nakunda munongo ruhombo rw'ibinyobwa kandi tekando iwe tokwetaga kutambura iwe nayo okustama hatu tuguma mwiruma shrenkazi cyo hirwe oine gumisiriza
ejini bite tokuro busas mukasheshi nikuko masaji ngo muchirochona werare nko mwerere n'umfaratsi gw'umutendo kandi nuguhangara umugongo ombero gurukushasha okubiyamaje kigambe bakwecha urkwenda resform ensiye biroto birungi Otwiro chetengo chokushuma bunasi obuzarisa Ivrin Health Training Institute Mbarara City ishomere rikushomesa bunasi obuzarisa ahurengo rwa certificate diploma in nursing and midwifery niza kwera ishomereri nirishangwa kachika omuri cyamugoranyi ari Mbarara Community Hospital ija uyetunjiro bukugu okwandika beje basya kureni kugenda omumisha hishomero ebirukiraho terera notu mshanje ibiri kinana neina 13 Kaganitano Ogambe na Academic Registrar Ivrin Health Training Institute Mbarara City improving community health Nyebiti kubienda Penkoni Yakwera utamuhimu mudu nokora ekikire wanyompenkoni Wanyompenkoni nushumura kushemererwa urubunuzi na nobusinje Nuenda kuchamuka mpenkoni Nigenda yakintu cyo cyo kunywa chonka Mpenkoni ne kwamani uhindiko mushija nyishija Mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje tere kuteza hangova narisho kuterwa umutwe Sinza kutambura ngasinywa de kumpenkoni ukakasi kwata nawe nywako tunge chupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iwo mushubuzi terasi muzitezi Mpenkoni wakinkorire Skylight Hotel erestora uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahiba rukhereza breakfast ngakatogo omelette Rolex shumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe nibateke nkoko embuzi ecenyanja muchemo obushaza akaro ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa Chigenderaho hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha beinunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall Skylight Hotel ne shangwa omuri Mbarara City wahingura kache aha Vision Empire orguto rwatora katete ijukangu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera no tumushanje mwenda 18 58 38 ninga no tumushanje no tumukaga 36 Noyenda kwishikirize kiroto cyawe echo kwera amagara g'abantu nitwakira Hafini's Medical University itendekero eritongozibwe okushomesa amashomo agebyo bushaho omu East Africa Obwa hati nitwakira applications on mashomonka Bachelor of Medicine and Surgery, Pharmacy, Lab Technology, Weekend Nursing and Midwifery, Medical Education Nurse Tutorship, twinena diploma omuri Nursing, Midwifery, Clinical Medicine, Pharmacy, Lab Technology, otebirwe na za certificates omuri Nursing, Midwifery, Pharmacy, hamwe na Bridge Course. Twine laboratory yo murembe eyo mweji ari kubangururwamo twishirire ahamikutu yitu www.fmu.ac.ug tandika urugendo rwawe rw'obusinguzi na Fins Medical University. Fins Medical University okutambira amagara g'abantu nubwo mwete gwitu Kuri mucho wararoteka tekera habyo kombeka jeno mu ba Dubai P&C Uganda Limited abari kushangwa omuri Mbarara City obwa hata bafurikire kimwe bakarga ahagarage street no bashanga makanising street ahakizimbe cy'aba sister hamwe na hashungine na Chosiga House hamwe na hawe house yabo rwogoma erukushangwa aha Victor Bwana Road washumira ahavanda byembaho ogwaza Andrews ahu akatareka makanising kafurikire ahawe house yabo bine hotel nyamwingi
enche n'empango nka 60 by 60 na 120 by 60 okurga Twyford Kenya na China. Mikaso sizes zona nebika bya adhesive nka quick stick tile adhesive erukusiba tile zempango n'amabare gahabisika na swimming pools. Twinitaji ishaka wagura mu bwingi transport eruho wahika showroom yabe ya warehouse ebintu byona n'obutandu bata. Manager ogito wagito konka batu mu kidara kabataka jiremo MC takiziri DJ achumwe na wiring ebyoma tugumiseze shanki ibiri bantu mareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngo okushara cake ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara cake tukazakunywa mbogo nawe pensiyo na nesente konga tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda nigende mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekolera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje oyino mukoronke mbaga yo kugitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM nemikore ndijo yona abatina events bakuretera obuhereza bw'ururengo rwensi yona ubwa decoration mega tents hamwe na tents zebike bindi byona akasente kenshiko tina events nibashangwa achombeko echa Central Market room number 17 ahari Mbaguta Street omurimbarara city okumanya birukiraho tera noti mushanju mukaga hata no nitano chenda na mwenda ananeina tina events nito twenko muri burengero rw'izoba abino buhereza bwo murembe katochi ino bunuzi bwayo katochi kenya hamutindo katochi okurugera izoba abantu banje tibarigaruka kugire nakwa hamutima byaguma binamashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya echa katochi mugume munywecho katochi ino bunuzi bwayo katochi kenya hamutindo katochi ina chama chayo muhute katochi niyeya hamutindo katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho. My name Kurka yomka humro mganda makuru bicheka ebimwe na bimwe ho muri Mbarara City okutera karuko atandika shicherezi kandi nshongeje yakomoka hari yabo aba bantu benda kutera karuru konka batari register Mbarara City obururu bwaterwa constituency ebiri muri Mbarara City North na Mbarara City South obwaterwa ombyaro 186 akaruru kari mamane buri omayi namane abira nyando mwebembezi okwiko mbantu okurete nkurakurana okhabura abantu okokwe nguto zona zifiro kwansi mwene amizi mwene kino jantu antwenda ki awe mbira assistant registrar wa bapindwa abantu apasero eyita kutera mukaruru abweso ngeke kujya mutifu hajira rwita nibenda kwiba karuru ka rwita ayine ashemere kutera ayine kutera okay mwene izina rya baba batashemere ugendo rondo yiwa yandikise kanyi no kwikiza ngo bururu bwa station age nibuza kugenda je ranga ryo muhezi wiki ninyabaza government police UPDF nibaza gukora tareta butabanko Mbarara City North no Mbarara City atwahika tukabutunjira ati the final results konga so kwa chimangori n'ikirungi munora nishemerera bakaceka mwebaye babiri bashatu bana rutaba aporo tumusime iya yakaruru kamwe sime Michael iyayo obururu ashatu na kamwe Robert Rukari iyayo bururu bibiri ana na mushanju Asitebisha NRM Sebuma Kawese Mbarara City Registrar nuwe yabaye bembire omurimo go kurebuza obururu obwaterwa
erizoba hari omuntu wena akwitwa kurangerera akarurwaka tari omuntu wena akwitwa kwerangerera akakaruru hatambara itulimbarira site registrar oba kweta sebuma kawesa nwara akarangerere kandi wabyo nagamba not another person. twaza omuseri ya bomma omurimbara City North okutwaza hamwe oko okutera akaruru kwagendaje kandi obururu obu bwaterwa al golf course omchai akaruru kabakazi niko kabanza kuterwa omwanya ogu bone kashija kichoncho yasinga omusenteji n'obururu nkaga na munana yakuratwa Rita Bwaika owatunga obururu atanabona Kibashu Charity yakwata ogwa kashatu n'obururu abiri na bushatu akabashija kakurataho Dr. Robert Rukari yasinga omusenteji n'obururu nshanju na kamwe yakuratwa bakashaba Christopher n'obururu ashatu na kamwe Tusime Michael yabo akashatu n'obururu abiri na mukaga. Should go down and give civic education to people why you should vote. batuyamba kintu cyamizi inguto amashomero gito shizira ngabwenda byakaruka badde mu mirembe abantu badde nesanyu era bebalonze babadde babalonda nesanyu tewali muntu abafosinze abitukurunda nino kutukorera ebintu ebiturukwetaga ha ground impuranye n'amasiko ubona guya comparament ayine cyangwa cyakwije kutukora abo kwatwiro ibintu by'abacara kandi naye nagamba reba nguru yaratwinire package rukuje kutiyamba nguru akaruru tinwari bakaruru onkaye cyo busasi nampajeri taba musenjise w'ubururu bw'mpikuna ompa utugarenga konkani mane zakasinga hona rubabonera bwagumaho mazima government advantage kakasa abo twaza omyanye ndijo omurimbara City South oko kutwaza hamwe abantu bingi nabo bayijumbira omukaruraka twaka a polling station ya Kabingo omurkatukuru okunuho omunyishengirukazi atwase Rita Bwaika yatera akaruru emyanya ndisho itwaika harimo Wenkoma Kichwamba Katukuru Nyakakone nendeje menji Awa TV West ni Senyomo Gideon Ramedwin na Ele Akiza. Mwebare abanyamakuru bitu ebyo kutera Karum district y'Ibanda ati byatambara kurunji wanyuma yo kuteganswa okucerwaho kwaza forms nejura omubiceka bitari mwe na mwe za ikasha 10 okutera Karuru kutakabireho Timothy omushabo muri Ibanda ayinebira kucira Okutera Karuru district y'Ibanda twaba kumurembe abo kucerera kwa declaration forms Oire okuteganisibwa bw'empapira embeera yisha kusisikara cumwe bwanyuma yenjera kugwa tutwataho umuringo gwitu ka security committee twakwatsa na office ya chairman wa NRM mwenda district registrar kureba ngo forms zarga uziragarcha kiza kubagamira ka kuri twakozesa ubito hino twakozesa bakujya kuboneka kora bomwera garcha haitine kasimba ko ninge tina kabanyisako iza kwetari yitu twayaba abesimbiro bona na munonga ni mwa mahurre kugira ngo okuranga ebyaraga omukubara no mukuteza Karuru ntiza kubukora omwanya gumegonka ogwa Ibanda district tare center kandi ogwo no murumo kurwo muntu wo mu district yona otweta district registrar kino muntu wena nanye chairman nobwa kubara DC ninga DPC ningo wa mahurre ninga candidate ayikirizibwe ninga kwikirizibwa kuranga ebyarga omukutera Karuraka oyireho district registrar with babetse imbere no bwakaruraka kaba mu kuteganisibwa bwito buryo mwe yabana hayokwe registers hamanya shamushanzu necweka okanyenda kusima abantu ababasa kumisiriza bakabuma registers izira twakatera Karuru kandi a polling station yanje yanyiri bare ya kabiri Akaruru nyene akasingiraho Akaruru nakatera aha base kabagoma ya kabiri aho kuzarwa kandi naturally Akaruru kagendaje nakarabaho nyine 99%.
Umugandi hariho abashanga batayo mu nkarara z'abatezi bakaruru home district ya Kamwenge. Register bachindwire oba niyeji oba amazina gabuzire tindu kumanya nishaba abiri kwata hobona batushobore habwacha amazina gito mu register gatari batugambira batuyabatuze kandi cyo nicyo busasi munonda twashasha abamwe batera abandi tubatera mwenu there was some unfairness somewhere. Akaruru kagenda je munonga icyatuma natera akaruru abo burungi bakamwenje yitu abo nkurakurana yitu yakamwenje. Kamazimanti abahagizi abantu bakibaye nibenda change nureba more less in areas protest vote abantu baruhire ko bomwe bembezi imyaka 10 mazima uteneke cyotere cyango none cyeretereza abantu kugira ngo at least batonge enchuka bahindulemo. Gasha kwa Timothy Mushabe na Anthony Twin. Munonga omugandi amakuru muri Sinjiro North abatezi bakaruru basimembera yo bucurera yatererwa mu akaruru okutera akaruru omucangeci kwacererwa mu kace omumyanya etariye mwenemo. Entebe y'Isinjiro North ni hayanirwa Minister Bright Rwamirama kandi honor MP we Cangeci ahabwe nsonga Rwamirama ntumuhagira ahabwe ntunguka ezaturetire umugomboromo no musero yitu nangwa no muri Sinjiro yonanka district abo kuba ahajerireho ebyentunguka ni byinji ebyatukorire twe twina shonga katugendera je munonga muretu runo mbuteka twina shonga yona ogwe isimbire na Beka Kasis hamwe na King James Korea demokrasi ya pate yitu ya inare mu kigo cyitse ya inare abantu nibetora ndo barukwenda tugeza bo kututereza Rwamirama akaruruke yakatero mu cyaro cya Rwembogo uko yasinga no bururu 530 kandi kaya karunci cyo kutaho uburyo bwona kureba ngo abantu bakora campaign mu mateka ga government batakora crimes icyo mugisha mungi abakozi rebikorobero nashi ebahagaro ba police kabakwata Rwamirama yashaba abahagizi wa NRM kugumya mico mirungi omukarura karukurataho omugandi okutera akaruro mu Rwampara East muri Bugamba kwatambura kurungi kandi kwatandika shamu kagazi hangwe Danson Andrew abenitwe given nimba sima nyina mashemerwa mingi ahubwo kumpa karuru kamani nareba rayini nahura nashemerwa abantu bona bayirunda nyuma y'umugongo gwanje Gakintu tsinoke iwo hurorere omusari yitwa cyitwakorwa cyemwe n'ukigenda atkorre batwire batakutkorra enguto amarwaro amashomerore hari ishomero yonana rishakubi ebituriyo tutunga ahameza yitu turukubi konka kandi myenda kubasima of course abo kutamamani twatunga karuru karunji munonga atari mukunyurana hero challenge yayenda kubaho no kugira ngo abantu abinji mu register babatarumu kandi bari abatuze ukakubaza kucekinga mu registers bashanga batarumu abandi bakaba batiro mbyange bindi mwene cyo cyenda kureta aho buzu konka bija registrars bachitereza ndi Anita Tukunda na Sengendo Abdukarim na Sengendo Abdukarim reka tumero tushwenira ganda makuru korgo mbyanga bitarumwe na mwe guma ha TV West. Amazina ganja mumpiye dokasi
ninduka kikoti cy'Uruhwa district ninyoza imyenda ningora twose amashanyarazi aga fresh ngatuyamba fresh sora etuyambire munonga amashanyarazi gabo gatunga buzubu mbija bagatereza batatuyiro sente zone utogezomu mweniwe oasaruni abamashomero abamaduka abazafamu n'abatunzi b'enkoko banyina maka abamabara na za hoteli tunga sora ya fresi rero kora amagoba ijuka ngo nibagikushumikira bagikanike kandi bagaruza mekiri kusisikara aho gabusha free ebiri kukira hotela noti 8 noti hashatu na mukaga hatano na mushanju ngaga ni 5 eyabusha. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Brenda Rizova Uganda mwetebekanisize omworeko gw'ebintu ebirukorwa mu Uganda buryaha ebirabiro na bitano kusiye ebirabiro na mushanju byo kwa mushanju oku iweza Independence Park Mbarara City omworeko gwa Bubu Show ahabwa Brenda Rizova omwaka ogu gutebekanisibwe Ministry y'Obushubuzi amakorero n'ebigombe by'abeterine ijo erebere ebintu ebirukorwa mu makorero mu Uganda kandi omanyane n'abandi mbwena abahinji imwe abarukongera mutindo mbintu eminyeta bari yo mukushubura abashubuzi nabe byo buhereza ogu no mugisha gwanyu okworeke kimuri otafero kwehandikisa habwa national IDs obuhereza bw'ibyamagara bwabusha okugabeshagama okuhandikisha byo mushuburo yawe n'obusigo w'emiti ahabwa busha no kutahira mu busha okwata omwanya no kwehandikisa tera no tumushanju 83 88 89 92 etakahwireyo by Uganda, beauty Uganda. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange kumulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Auntie ku highway nga mvuga. Susumagire echo shua. Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. Tandika izuba emirimo urugendo ninga kahumuro neco kunywa cya kituzi yenywere kituzi ohurema twenge aha mumiro nikikorwa ku rugo mu kituzi cya shitake amajani hamwe no bwoki konjora bunuzi hamwe no mutindo eki nikikorwa ba kituzi farm company limited aveine teknolojia nebyoma byo mutindo kituzi drink ikirizibwa kitongore cyo mutindo mu ihanga echa UNBS kandi neshango mu maduka na supermarket zono mu ihanga kushubura tera simu noti mushanju 8 mushanju bisha twina bitana shatunemwe ninga noti mushanju 8 mushanju bisha twitano 009 abantu bambarara isingiro lyantonde ntungamo lokojiri kanongo kisoro kabare ruciga na burengero bwizoba yona nomwe two mu kiterane ecebebirwa mushija warhanga evangelist Timothy Kabare owohanga hamize nemero mu mikoro nebyo kutangaza nobumanyiso ebi akozire hagati yanyu ecine kiterane rwogoma turi muri tubaretere njiri eyamani omuchaha cha Kabale Stadium twebiro 8 ebiro 9 ndebiri 10 tugyaba twinemo mupira ogwamani bo banajira hasi bakajangwe byanyu byahwa nitubeta mwije Yesu nayenda kutambira engwala zanyu zona kandi ogwamukaga nitwija kwa twine lunch free of charge nitwakira omuri rwambara suits omwanya gw'ubugwaje no buteka omuri Mbarara City hati twigwireho conference hall eyo mutindo gwa yiguru enebyo kwejinisa omunchiko nka projectors no kurire kitongore no endo mwanya go gukorera muza seminar board meetings nebindi omwanya ni Rwampara Suites Conference Center twine bishenje byo kuraramo ebyo mutindo gwa higuru munonga
single double hamwe na executive suites ebara y'omutindo restaurant n'abachef barunje munonga nitushangwa ari proti 14 Mosque Road Mbarara City esimu noti mshanje noti 3 58 nshanje na mukaga anana munana ninga noti mshanje 5 noti emwe hashatu nemwe nshanje nina nitukwanjurira Mbarara Institute of Health Sciences and Management ishomero lyonka ericyashingireyo okugunjura abashaho hamwe n'abazarisa aharurengo urwa certificate na diploma diploma in medical laboratory technology, diploma in medical records and health informatics, diploma in pharmacy. Rero bagaruka bashomesa certificate in nursing and midwifery. Ishomereri erine medical laboratory erime byoma nibereba ko muntu library eyomurembe computer z'ekikacha higuru kandi byemizano bakabiteka mamanika kandi ishomereri rahamibwe ministry eyobwegesiye na ministry of health kandi bine bus rugogoma eyokutambuza abeji ebyombeko ebyomurembe hamwe no mwanya rugogoma go kushomeramo ebitabo ogurukorebeka kurunji nirishangwa hangudo nyegendwa eyambarara isingiro odakakiro mutahuni ya kaberebere okumanye biri kuciraho note mushanju ibiri kaga na mushanju ashatu nibiri ukaga nemu Mbarara Institute of Health Sciences and Management. We strive for quality health. Abakampala bijire ekyo nikirungi nitwe turiyo nitwije banywani noho ine chenjeji anko no basokozesa esimu yawe twine momo ugamwani burunda chenji webere munonga nanye bambe nasimu bitu zone zinga nishatu necweka ego sebo wanga wanje bishikano shwa sente zampo konga anko no basa kuziha simu yawe ubiza muzande bisimu byawe oba tuyemeye mwe mwebale kutebekanisa nyo mukurya naruha kurwo mukasheshe ndio mukushopinga Juma ijo yambe mutaye wa muhebe nta motoka muri muta anko no chibona kale no basa kusita simu yawe okore sente bantu mwebale kuisha mwanyereka rukundo na mbwenu nashemerwa kubareba nitwe twasima Mbabazi cyara haho mukaka mwongere ha ruhombo nakunda munongo ruhombo rw'ibinyobwa kandi tekando iwe to kwetaga kutambura iwe nayo okustama hatutuguma mwiruma shrenkazi cyo hirwe oine gumisiriza iri zuba nza kutayire cyaro mufite utoshaka kuba kuri yo kwesima no kushemerwa Birabira inkanda zitazi umwe na zimwe n'ibyanga bakabateranira hamwe kusharura ibishaka by'imbere konke birebe abakugura omukampani ya Moviti bagitse birungo byona omukintu kundeka mwana wanje takiruho kuteganiswa Moviti habo nirwo mukushakira ibishaka bitari umwe na bimwe okutambe ndwara zombere nkohere okweyagura ombere gwona gubaje gubereshera umwana nabasa kwesiga Moviti habo gel aloe vera avocado ningashe papaya Moviti okweyesiga izoba lyona umunsi aho rukorora na senyiga biri kutishura ku rugahamuramwa ukabura ubusinje aho rukorora na senyiga biri kurabanisa mu izuba ryawe ukahendera utine cyo yogasire kandi aho rukorora na senyiga biri kurazo tabyame nitwanjura Genacof DS Herbal Syrup eri kukozesebwa okujanja bo rukororo senyiga nakahehero za allergy hamwe no rukororo ruretwa asthma aho naho
Genacof DS Herbal Syrup nekorwa okurwumbisha akabyete by'ubuhangwa ikirizibwa aba National Drug Authority kandi ninungi ahabwa abato n'abakuru. Genacof DS Herbal Syrup nekorwa aba Gena Herbal Limited abakorire Covidex gishanjumba tundroge mbazi gona omuyihanga obusasi kuburagumizemu shirro bahabuzi bw'umushaho. Gena Herbals ekayeme bazechishaka etine kabi. A new era has arrived, and it starts with a simple download. Get the new and improved My DSTV app and get used to more control with streamlined payments, easy error clearing, live chat assistance, and more, all in one app. This is the My DSTV experience, reimagined and upgraded to a whole new level. Download the new My DSTV app from your app store. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Good evening and welcome to the greatest show on earth. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wherever you are, whatever your reason, it's on SuperSport all season long. Get and stay connected to DSTV Compact and GoTV Super Plus with Kawiki available on DSTV and GoTV. Abami aba Prudenso atuyambe nnyo batutendeka nnyo era kamwa kwogera nafuna accident kigere kino kyakutuka obuyivu bwe nafuna mu Prudenso nasobola okwekolako nga abaami ba Prudenso bwe batuyigiriza ogenda okutuuka mu ddwaliro ebbombo nga n'abasawo bambuuza owaayi oli musawo ngamba asa siri musawo ne wabula aba Red Cross baatuleetera abasajja aba Prudenso kubanga tebatutendeka gafe aba bodaboda okubeera Prudential. Let's live life together. Tuli nawe. Kuruka mukahumuro habibyo kwerinda muri shema bakwatwa abayebembire okuteza karuro muri Kitagata Town Council bwanyuma yo kwatwa busobwantama arukwinjira ebyargo mu karuru. Ebijeho bwanyuma yo mumbabire betsimbira hantebe yo binyishengero habwa Shema South kweshereka n'orukuru ro kuteza karuru ahabwa Kitagata Town Council. Bazisya aha Town Council barikuza handinga over washanga register aine nanka declaration form etakushana neyaha agent witu owa agent witu iyaba ine declaration form eyeriho bururu nkaga na buna twazumunosi twasanga musigaze twasanga bine polling stations munana twasanga ezimwe zona zikozirege konkeje ndizo obaja ngo register kaeri yatatire ho figa zoburu kumayanguka muntu ya inowa ahansi theater muto ohora kumpuka heru ngarka tuzakushanga tushango musigazi owargabwo bubare 1 aine declaration form ibiri emwe yabiri 067 yana kupresentinga yana za kupresenting kugumanayo bamwe mbetsimbire hine batugambira aha karuraka ikijya hati underground obururu ninja kubusinga kandi abathimu yo bururu ebintu ngira mu hotel bururu rwenshonga meaning obururu bwine service as a primary purpose abwe nje abantu barunda bebebizi bana karuru katambura je kino buringaniza
insecurity yabasa kubaho ahitwagera kwandikira ebi bamwe mbebembezi omu district ya Shema abarumu Dickson Kateshumbwa hamwe na Adrian Katsime Mwebesa baba batandikire okujaguza mugandi kuruga Kanungu akaruru katerwa omu Businje kandi katerwa omu centers 525 bwagendaje kandi twabuteraje ko kiri kubasika kandi abatezi bakarundi nde abashemerigwe kandi ninde bajya umunsi hasingana % yayiguru nyone yanjye wasamukajojo samukajojo yakaruru kamwe kandi na mugenzi we Oscar yakaruru kamwe umuherezo bururobwe ni yari kuterera akaruru ni yari kuzagwa kandi akozere ibintu gene birebeka tino muntu yinitima nawe twagoge no kugira ngo abantu babace twavuga ibintu mwongera n'ubundi gasha kwa mayi kwa twakire na Hweza Wilfred okutera karuka NRM mu rurembo rwa Fort Porter izoba kwatandika cherezi konka ahi kwatandikira kwatambara kurunje okutera karuka NRM mu rurembo rwa Fort Porter izoba kwatandika cherezi tutukatandikire abakomesa bakererirwe yito abakomi tuzindukire tula polling station beto abakomesa bakererirwe abantu tuli ready kukoma beto abakujja kutukomesa tubakozereki tubakahikire kuya ikintu kinsokorora na ground ni ndora security here tight ni ndora na abantu abandi betegekere ni ndora ya besimbe nabyo bicyaloho harisha itano neshweka okushoma amazina gari mu yerobuko nbwe kwatandika kandi habarwa imivuyo bwanyuma yabamwe kweshanga batari mu ngari Chemani agaye merahali yitule bataka bakagote tumanyiro hayi Chemani no murejest ibaliano bdala dalum Chemani asokumanyira na gambi Geoffrey kumanyiro limuikazi ibaliano bdala dalum then beyond hali hoteli yeke nyonto kusaba ekizibu ekirosa azino kabundeire abantu bali mukusoma registers kandi abantu abasinga tebalimu kandi beikazi bakagote itwe nkabataka bakagote abaguma kagote abakora na kabundeire itwe ntugamba ebya register babirugaho abantu bona bakome abantu bakafwa n'abantu babamba cyo koma kiwasini ebyo kwerinda byaba bitari byamani beta abaserukare bace nubo barebwaho omurembo Fort Porter Central Division twine polling stations tena mwenda kusikira antekeka ya NRM baregistra za bebyaro baromba kora imirimo yabo ana abakomi nabo bayizire baromba kora batwara ubuginanza bwabo bukoma gasha kwa Jonathan Tsingwiri omuri mwizi rwampara karuka atambara kurunji kandi kabakihorere mu district ya Rwampara ha polling station ya Mwizi Central ahambuga nkuru za Mwizi kabura town council akaruru kagendaje kandi byo kwerinda byayongerwa mu amani ahitwaza kuhandikira amakuraga ha polling station ya Mwizi Central mbakazi muri asimwe yabaye bembire n'ubururu binabir nabona kandi ana kansime yabaye n'ubururu 31 twaika polling station ya Rukarabo ahari Mwizi Health Center ya kana kandi umukabakazi muri asimwe yabaye n'ubururu 93 ana kansime ay n'ubururu 223 umukabashija Charles Ngabirano yabaye bembire n'ubururu 26 Julius Tusime Karuhangaye n'ubururu 5 nabona byamukama Richard Rurangwa ayo n'ubururu bubiri bwonka baba agents betu ba voters cyaba rampant munonga security is very thin security teriho bari mu motoka ibiri so security tine ibintu byaenda kugikiza mani then ndeba harimo nankani
registers abantu binji tubalimo n'ababiri nibemanya ngo balimo abinji tubalimo konkane bivyo no byabaho bena itukusinga karuru baleta violence benda ngo bitarangirirwa twazo mugombora ya rubaya akaruru kaba kihorere singa karuru kanje owabara namba ya kabiri ari nye yabara kano kakuru yabaye no bururu ata 256 omwami kakuru yabaye no bururu around 19 bunafaho munonga yabara competitor wanje JB yabaye no bururu 256 abantu bona ba celebrating atwatriyo ntijaguzane banchiriza higuru kutwaza banyeta ngisho signinze naza kukaho kusayininga abo kuba ejo yabera polling station yanje yikuzarwamo nashango urubwanje bahereze kubihindura batekaho 288 mushanju bajindura mwina na wareba norebera utingmanye kumigure cyane cyo batwato mmedi norebera ngo babuhindurane karamu icyaro kindi ne cya mutonto kandi okunayo katambura kurunji gashakwa Aiden bataringaya Mwebare Aiden bataringaya mwebare abanyamakuru bitu mwena aha wo kwetarizo baryona kubasa kutwisa hebi aha ndiho anagakusyaho n'abantu Mbabazi Charity ntunda kwendeza kurara kurunji ebe tutakwisia herizoba tuja kubikwisyo nyencha kare mu makuru gitu otakarga ha TV West Eshaha zabishatu zechiro na You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubei Dondolo. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000. Or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app.